ta e bungkwana kha tu soitu kha eliasi nge ani si avamak veli Chris ame upo abang bovin ashil hai ani e Elias inrol vengot dan angai to athiam lo ma veli hi manro a an mangti na emni ang thil chu abe se lo devin aril rupian don mai a chutiang ani don chuan ma veli hian MPD anei lo tin ani thei mai angem ani chuan khanga che dan zong zong kha ama du thlan na vek mo lo ni ang Elias khan tunge avabiak avaha tak em ma veli bula kirle a alamutui hle anu loka Elias poron lot ve a aron jong le sar sar pushwaya chu a chawve to ema wangin Chris chuan ho mai tur le ama le dadinan anmin pui thei thu asoya pushwaya la lo tlom ngai ve bok anin nor ti ti dadina hron thlen nore vak lava an nor na angin Elias le pushwaya te chu an ho ve ta shama ma fili ero mudu na in injection ani boka amutui chia chia nge mai Chris chuan zoi sup hian soitur poimo dewa oma ala har chuang lau boka coffee in pa in va chuak lokang miang ti in anawa bia a dadina po athau ngal vut ani hi zong soito angin a mel hi apa shak lava ma sri afelin anu le a u thu a oi em ani silonga anni boka alung fashion lau coffee dom chungin bathara an chudona soichan dan tur ka shilo ma feli chungchang hi ania engkim highland ka du si min pui angai don tlat Chris chuan ati muta soila enge boina ber anawina ti chuan angoi le vungvung rawa anu feya aron jong chuak le in elesi phone mandan te chu asoi ta veka dadina halau bungut mut mai an ina ini boka ke ai ma sha chang turini ama hian danglama omem a u chuan ati ta a coffee a in te te phota muang ban chu hian angai zong che ti sha em ati ta dai Chrisarin lo le be sei lo lam dai ni a u min phok na awangin engma la she thiam lo ti hai lo niang vui tam tak I chan chin soya achanga anuya achanga achaplai ka phok to alom tin ronjin achak em na chan po nang ma wangani adu lutuk che hi ke pon makkati ati ta do a Chrisa arum hok alaurin hle cha ani ma se chu tiang em khop ani chu ring lo achan chu unawan ni miawa ke malam chu thu shan ni se ma fe laka hian rin hlel na enge ine Chris chuan ati muta ka she thiam cha lo ma se ngai bel thei tur ting chuan in lo jin don ti kan sha da chang khan phone amang na sazwal aroma atom na sabok abak chu han point out mai tur ka she big lo ati ta a Chris apo abu mut ringot engpo ni se midang kan shil arem lo ma feli hi kan ven him ma sakangai nangi mo ke in emo kan ja pui che angai ti na ani chu Chris chuan ati ta a an chorei ta bok nen ba ka avot box si keben lam chuan pan ta a an valu chuan nurse hian ma feli chu injection alo tum meka Chris ate thom a sha drol chuan a phungal dor mole syringe ero ala keng runa dadina jok chuan engdam doi nge ti in a syringe scan lai chu amel zawa mudu na ania a o chu a khor deuh ni in Chris chuan alo sha tu po mai rin hlel ri angai ri miawa wangin ngai that ngot chi ani lo angai karing lo nurse alamu hil char chara ati dam thup nurse chu ameng kal rel rela engma po soi lo chuan a chuak tanul dadinan kan fatlai teuve ati zoi supa a u a serious ema wangin apalzam theibik lo ani bere baka soile soino an chung ko hobi ka ma filit nen hian anin pole zwala amte tele longki mati anin po bi kang devin tin ma filibi khi chu no pangber ne lauma se a ai nau jok te pon andom chin no takha ani ve bok nen muhil ro kalo mengang a u in aron ti chuan Chris chaudan tura lo ngai to silong an thlen thla ka changin ala ha dam man me ulo bazar ba ka Eliasinu le pate apui vele boxi chuwan chuan mujokro ke chu games kala khel don ati ve tatlata Chris apo chau to ema wangin anaw chu nial boy lavin khum pakhata chuan amuta a amu hil zui tawat mumang danglam tak ala nei zui
aizol bazar lun laya hian tatai hian mi pakong shen lo zuarin alo aw lo maya dor ve ngei tuma vapan lai takin tata ichu atlan cheta dai akuta tu emo hian ron wana lom ki manaw a kimi alo nia in kai chung hian an local zela mun fian jel tak an thlen nu chuan a kimi te reuh chuan a hmai kor ni om tak hi ala thata a eli sile kalonia makti taka amil ring lain dadina chong thoma wangin a har ta hlawani alung phu alo rang viau mai dadina chu aveina games chu alo khelem lo tu emo abia lo nia anui hak hak mai ma filero amutluma niang ti mai tur khopina mutuinia a thazok a har chuan boina omle palang amumang angai tua zui na lama tata ibuka toble ta a in fiam man ruwa ka ni lo in joina I hlo cham khan I hlo cham awang khan na dersu ati te kha ngai to let wang a in let thoka min nar na ta na amang hi amak min nar na ta na aman hi amak ber kher e ati ril ru in ati nar adu luata ama krisa chu thiam lo jok anga chua atum chal ti alang reng me chedang lam tak zonga ni mole a har chuan kwa lo war to a thovuta dadin halo omlo ma fili chu han in kwala a thola ka cha a angai angam swai choi mai dadin aron luta e ilo har to lo ka va in thiar loka ati jang khaiwa ka har chato via ve wa hola wa chol ha da mangche cho chu kapu khan ron ke ngal mai sela o ati zungzunga anaw chu anaw ani na angin akhongai vele chong tlaiwar hi chu adana dang ve miawa dadina po chuan a u thu chu hnia shan lavina in siam chok soka a chwa san tangal dadina kal no rei vak lawa ma philip aron harta a krisa chuan angai venvat amma aingot chuan amit meng po afia ta deu irila chamem krisan alo tivat jam khop mai alo ti ve maya man mo takin kantina ei tura vadapa ma feli chu ai tirta a cham tong khong to anyang ai buan mai hetia han en mai chuan dam chapa ngai ang mai ani le to anaw pai khan pai sak ta nge kha ania naute chungchang eng ma la soi ri ei lo athil ti kha shemi alo te po ani ma na le Mizorama ka hodu to ati sepa krisa chuan alaina tlat a maidang bai mai tele mit meng teriai te a mel maya in thashun na lo lang chuak ti awang chuan alaina lo theilo idam che palom kan ho che alo ti veng yala nurse aron lu awangin ma feli chong tum pon a chul le dai damdoi aron khai saka ni zana nurse kha chu ani to lo a chwa nuwa kanaw te kha engtin nge ati tange ya athi to krisa chuan ati ringot ma fili chuan chunglam amel rana do ma fani lo ma se piang se ka du achen le ati tham chiak krisan amel vung ringot heti lai me khian ta tai te chung kwa pon boina neu an lo nei ve renga ruati chung te lam an pong por chho riau maya ven chunga phei chuan ma fili chanchin te phei chu shelawara manum to lawang ti the ni ma se ruati te lamin an shat lo chu hetia an chanchin an soidar vak na hian rin peril ro ati khautul tul thung si lai takhi ruati te mi ja a chiang tel tela in chen a chau tol bok zeb lo chuan mi pa ani boka engma soi ve du lo mai zo kani anin nei lai po khan munhuna azan tin deuh tho ruati hian a chung ti arela anin lama cho an vai vela in rin puya mai eng po za mi alavin anu nen an chung te an rel sak boka chu wan chuan hetia kalsang theidin hmuna an ding hi alom lama ngai sak to mayang chumi jing tu thwan ei ma chuan ruatin aron khola bungrua chu kan ron la ang mo hi du tak mo aron ti a ol sam e thian kapindan ati che pania in lak don chuan lo lavat ru alo ti mya ruati le anu tumrung dan kha chuan in dan puya apa hne na tang achan po lak tira ruati chungte nen in hnereng chunga kal chho kha an tumania masre an ngai anga ol sam alo ni bi khaulo chu chuan ati shil highway deu bok masre mi pa zokin ron la rau ati to chi chuan watlom le du kha an sheve to si
adik chuan Mizo Society a chuan meiche chan hi a che jok deuh zela naupom an ni a nu chate an bel ngat phei chuan an mo ta nen an lo in ngei lo tum sang nen a to pa alal lo jok na na chu pe chho an ni fo ruati nu po hi angai to chiang lo ni rin pu te khosak din hmuna thlira mak pa tan a yai lawa a fanu arai po khan chuti te wakina thin rim lo rin pu chu an du da na koi her thei anin be che wang ani an pa tho po ngai chang ei lovin indang turin a han nor ta mi akhania nom sak du luat wanga kho mu lo hi apoi thui viau reng ani ruati u hian nu pui anei nai ve to le ngala anu le pa te dam chung chuan are thei bi kher lawang ma che tu ma hi dam hlen tur kanom lawa ruati u la hlo nei ani a anin chunga alal lo thei si lo ruatin he thil hi angai to phak lawa dik tak chuan awa mo na te kha mi mo na ai chuan anuam fe zo kang ei rong bol secret khoi eng ma ti ngai lo an no parum ti fai ani mai anu te ina aleng phei reng boka tu man ashanin an attack po ani si lo ama a chial luata a hlo nol don ta ani hi tu chuan ei lain rin pu chuan kanu ruati te chuan bungroron lak an tum hnai ni mela ka omve kheri a chula ngem in khel tura scholarship pakal ka ril ruk deuh sia ti in bizwalia ena angai kher po ka shelo zu in khel ro ka lo dong song ve kang ma se pu ya nu pa in chen hi ke chu tha ka ti ber lo naw pai to le ngala kong dang om lo em ni bizwali chuan zai do takina ti a rin pu la ril ru a khauna sa to mai si ka chung te nge lo thlan hi em po ma in dan ro tu me cha chu na pui tha ani theilo ba ka kan chan chin an soi du dan hi ka lom lo in chen a thamai ka fai ro ka thla thlam lawang ati nge char char bizwali pon aril ro sak zia a she thiam an pa box si lo nen zebna ki mo ruati chung te lo don son po chu a she ve tho no ber ani anga ati angai miau sia aramin bial no chelo deuh nei makro ilak zia shelo ani so alo ti zo an han nui le ri arami po hi ri ve phong phong zel si a ta ta iro chuan soitur nei na in shelawa angoi reng a soilok angin rin pu chu chhnulama scholarship lam apan ta daya annu nen anom sang chu nuama ti zok ma emoti mai turani bizwali pon an pa abezo zo renga ma felidin mun po an sheve zele tata ero rilu bai reng reng ina adwa tanen anin chen ta khania thule hla eng ma aron nei lo boka ani pon angai twa zui em lo sindi zo khan aron bezo china elsen le run lui rong kai hian acha ngai lo thung voi khatero dwa ta po inin chena changin adam chakhop mai in chena nge niang kan lo me aron ti thum chuan kalom puye cheu min elsen tur ringota min lo biak chek dana dwa ta hi du ani hi tro adik tero avati ve ta foka sindi chore ta wangwang chuti ruala ta ta iril ro ti boy tu dang chu apashon chung ten an huani om taka an misang chei bol tariau hi ani an family group atangin remove ani a poi addition lo soive tur asia azeng po ani lawa ma si an remove ma a christiano piding in chung ko thil tak tak pon lam min an sha thi achul ber love ati kha alana ve khop mai ma feli chung chang ani chuan an ni ai mai na she chiang jok om si a nge thil dang jok am te te lom ki mate ba ka a ki mi le ziri te tak nyal pon an bengai to lo vuilo sha matuma ma se enge mo hi chu a thleng ani rin na ane anu laka ero an chawam tho si anu ber an ti lung oi chuan atok renga lom ti in hnem ve bok ma se mi chuang tak tak anga an en na chuan na asiam sak lo thei bik lo khrisawang emni ang ti thu thlengin angai to anin biak lo na reita biak tum na po anei lo rin pu te zinjana ruati chu anu nen an ron lang hlol maya bizwali tak po ham hai deu bungro ron la tur chu an ni mel lo zingkara bungro hi chu an la tlang pui chen khonge rin pu ya ruati chuan jam lo tak hian ati a an soya ruati no chu anir song mai afa in mu si thak deuh vele ko po ko lovin ti hian nin chen don chu ania
in ti ho hle mai ati tamaya Pizualin ama nge local kha kan lo ring mai chin ashana ko kher in phu tin sri lem box si lawa ani chuan ka lo bedon nya dam deuh hian lo ti a nang te chuan eng thu nei na mai nei to preng nang kapa bezok ro ti chuan ati ham ta I chak lo na chu a mai ma a anu chaldel takan chong khum hian a in sum zo chin lo kapa ti lawa he ina hian ka nu a thu ber urin puya pon a thu le hla ngai chang ber bok tin ama urin puyan ashana palai ron tir le kwal chu adu to ka ring lo adu ber chu in chena ni alo ti ve ta sak saka Pizuali pon a khap du bik lo ruati nu chuan ani tak chu khanglang chau hian in chen hi kan hlau emo in lo ti ange naktuk zinga bungrua kan ron la ang ti in afanu akaya a chwa pui dor engwanga ron kal nge an ni pon she thei ta lo anu dar kwa vela rin puyan anu chu ron bia a min ron bia a naktuka bungrua chu an ron la do ne kan ina ten lo kala ni mo inu le ta iten kan lo pom in phal sak lawa te kha atia ka oi lo lu tu kha ka nui hu ka lom aron ti ta a thil zia an han soi no phei chuan in chen ngam le cha se lo anom ngai na shilo ani kha lo lak tir vek ro abung ro eng ma khan hu chia su se aron ti ta mia ma se Pizuali chuan pushwaya azuk be tho thil zia azu shil ve a ama mama berin du athan chuan hial ka tum love aron ti ve bok ma Filipo dam do ina changa lak chu an soi ho mek thu le azia so thu te aron soi ve luam dadina chuan Elise chu englai pona en thla ani mai e avil run lo na a abeng achikar reng mai phone amang na sa in aum hle theilo aza sek zel ti te she chwaka a u hne na athlen zel bok phone abyak chin hi tunge ti shiat achak viau na a phone em han khoi sak na hun an nei thei chi lo Mizoram lama tu emotak zong ani chiang ma fili chwa ma zana dadina chuan Elise chuak chu zui ruta a she chuak ang ti ro hlau viau restaurant pakhata Elise chu aluta dadina chuan max vo in lukhum akhum boka a thei to pa mel thupin restaurant a chuan lut ve ta Elise thutna pia loka chu Elise chu amma ina chu tunge anga ti chu shiat adu berani coffee no ni na in mek lain Elise chu a thau tan hala a chuak dai a thil eina man a pesok soka a zui ve ngal ma se khoila mangi akal a she thei talo a hoi kwal roi lain min zong em ni a hnung lama chang chuan aron ti zoi sapa a hoi le drang kher mai heta engei ti in thunun tum zetina ti a Elise chu anui hak lemchan I thiam ve vak lawnia engwanga min zui ruwa min en thlang nge ni jok ati ta sak mai dadina la a u anga thlok thale in thunun nga zung chung chi ani box si lo ka zui lo che ye kalenga ati nuwa min zui to lo la kalom ngatang kapial panien in hu kan tum ve nia iti flop vek horo Elise chuan mit meng de sor hian atia nia ka hodon nang po tlai to horwali la dadina chuan apa ngai thei ang berina ti ve a Elise phone aron jik ta ka chuan akal son tawat text lo tlan chu phar ngalin an tlan yam zui ngal shil haize tin dadina chu ading ringot zui atum to lem lo Elise khan a she chuak to mial sia a u a khol ta top mai Elise in min man chuak a shevek ati ngal tonga ole hadam ro ke man ka lo boy puyang aron ti dam thuk a u ber a thin rim lo wang chuan a hadam de huaya wang chang in a ho ve ta ngal Chris a chuan a ril ru a seng na saviau ma felila a that viau to boxi chuti rualin MPD nei anga an ngai kha nei lo nge doctor ten an kom dana khalam hoi kha eng man soi resi lo ama ma felila in soi hek chu zingdar khata te chuan alaming kur mai enge mo thleng tora ngai tlat nia azau thau kan ti don nge a hel hol jok ni ama pon a in ji thiam bik lo ma seng em ti lavin khwa alo wara ma Filipo an shwai chuak thei don ta a maidang lep te kha abo to a
tisen ero ala nei vak lo engpo ni se abuai chun som ri lo boka a thato tura an ngai ve top mai pushwaya po a khichung reng mai Elise te ina bok anin ngatle a Elise pon alo lom thiamin alo kom hlim thiam viau ngai bel thei turin Chris ero abel bul vak lo Chris ala in abebi khek lo dadina po in thunul tum sham shama an tum dan chuan voin an omanga atuka bazarin an chuak le anga atuk le hon an tumani in lam ngai po anave to angchu Chris ero chuan Mizoram an hon nuwa ma village chu afala biak ala tum thawa tual thana kha paljam chi ni in a shelo ta tai la in ator phana sabok chi ma felile Elise han in nam noina an nevi ani ngat phei chuan engi motak chu ati angai tlat shekur chunga thil haider lui hi amezia ani ve tlat lo ma filipo in bwal faya a har tawak mai ani in a chumhe du zong hlir alo chiam bok nen zanja po an be se aya tam dei ai ve a anau pa chungchang engma an sui ri to lo Chris ivangoi choi ve I chawem ni anu teina ti chuan alo phui ngai to na kalo kom tui dewa ati ve maya ilunga leng to chiang Mizoram ngai tur chadeu anom le ni mo Elise te unau jinga nau pangber hlute chuan alo ti vara nui hok pa in omse ka tingot mai ati du lek zanre khama Chris chu a thian hluite tlo turin chuak ta a indi thoven po amumo ve reng renge ale khazir pui then khatte chu hundang an lo omnual to a sumdon na bulchan chhove mek Alexander anian an mu ve theilo azu po an in dun nge an le khazir hun lai vel an soi du na an lung aleng thar angreng ina ka bial nu Rosalind la kha in oklum ringot sia karon she chuak wangwang chelom Alexander ti chuan ehe Rosaya thimo ka she ve reng hleinem ati hloi mak ati ve kher mai anti ti tuya talangin hun alo kal duai to a anin chen me chuan dar khat ari lek to azu kha ain tam ho lo na a arin ai na roi atak cha in azo lo ti ashat mai tu hnaya athluak aman na satawangin thil ai thalo ve de ubokani ina thlenga mikwal roma ma felite pa fa an mu a ani he chu dadina roma amu ve mai ma se engin nge mul ashalo mikwal roma lo a va en fia chu alang tatlat an lo kal lem lo boka zoite in kongka ahunga ma felimut na lama in ngal azang thal zong in amu a rizai po asin thlap ma se ani roilung puam ngai to na nge ni don ni a tholo tlat a shiat na ane tatlat maile vakal chemchemin a khumbula chuan ading tarana ma feli thoklo chu chik zetina enta ni o athomia lo tak rangzet na maradeka amara aphu haulo a soinok noka a kaumol mol bok ma feli chu alo khong chan ti der le ngal ani chuan a thina rei to ti na em ni ang apu a ko twara a chong ring boka midang ho pon thom an ron nei ngal tu mai po chu an ham hain an shil hai tak zetani pushwaya phe chu a shil hai ngoi ti alang Elise le anu an chap ngal roya Elise le anu an chap ngal roya mi palamin ma fili ruang chu an lo siam rembo Chris roi po are duak mai amut na khum chu handap kwala lukham sir de wa hian damdoi mum te takte te pali alo oma lukham hnoya lekha alo ombok rang takina la a dadina room lam apan pui ngal lekha a chuan he thu hi alo inziaka min mangai tu ka chungte engkima ngai dam ka dil chewa keima nun na nge ti top tura thutluk na ka siam hi ka ti so lau sham ka be che damdo ina khan hunrim chang pe kanilawa nurse nge po ka nge na ma chi an ngam si lo nun ve reng hi atang kai na ka shelol lo ani achan chu ka thil ti tam tak ten min zui renga an thi sen phu ba chuan englai po in min ti boy renga ni dam hi katan anuam ve to lo chung ko ti mual phau tu za na thlen tu kanimiawa ma se heng chong chonga hian he ero min lo sha saksham ro o
keima hian omve dang a oma tunge ani ka shelo ama chuan min thununin min uap ringa tal chua ka tumna sat pau le min chil nge tul tul thung si kanu aboral khan ka in nga na lungpui a ke ta ngain tor na zong zong hi kata emo ti mai turin ka twara kanu kha ka ngai chin tak zetani ma se kha ka kho har lu sun lai mang changkai khan tu emu chu kanuna aron lu ta a kepon atira ka shathiam bik lo ma se mi in ka omna mun min hu na mun an soya ka omlai ka shel talo fawa ka rui thu an soi phei chuan oi ngai na ka shelo jok rui hlau ka huat em awangin ma se ka lo rui chin ti chu zinga ka hara ke ma ka ni le che hian ka in sheta thina ka shathiam lawa shi om ka tingoi ngoi zel atoi zongin kan soyenge ka pa in nupui aron shwai luta afanu nen ta tai te nu fa ka mu rwal khan ka ke chinun le ta ani anni hian ka chanvo min chu sak anga ka ngai thata ka hua a ti nat ka du ma se ka be se lau devin an fel nu fa em ema kanu ngat phei chuan min za zok emo ti turin in ngai tlom takin min bechin an laka karel ruchia po akyang tel tela ma se kanu na lo om ve khan alo ngai thei o zong si lo ka du lo dan hlirin min chet pui ta ani kha ta tai shanti achanga bulchanin ama ta ta I an pu theinan ma kala a ka thil ti ho kha azong zong ka she to lo mi pakhat ka ruai ti ero ka sia chungliana ani nge nge kha ka pa pui sa ru chuakin sum tam tak pe in tual ka tha tira heng thil hi ka har fim nuwa ka she chau chin engtin nge chunglian nen kanin bia ka shangai lo jela changa aron tlan chwa khan min ron bia a apuisa kalapek banzong laka tlanbo atuma kava petange ya ma se arwang an mule si keima tha bok ani le karing ka tha lai ero ka shi hau lo khatiang khan thisena ka tui hal na kha athuk tul tula ka chena til tel bok englai po a ta ta itanu fa chiat na le hotura fui tu ka nei wangin ka thinlung po akha tual hial ka thatta ni kha thil kha ke pon ka du bik lo chin shin shan ni maila in pole in ngei taka chen ho ve ka chak tak zet ma se lang lawa changa min nora min thunun tu hi achak em maya ka hne ngang lawani multiple personality disorder ne ya min nga ya ke pon ka nei nge ni in ka sia ma se ka lo nei lo nge doctor ten eng man soi chi lo en kol dam po ni ila me nun nakalak zo zai kha ka ngai to in dam reng tla ka in ngai lawani ni e thitlak ka ni he ka le kha ja hi police ko ta lo hlan ula ta ipo afilim to nge yang thutam tak choi tur nei ma ila soivek achul ber lave ka chungte ka ngai don hle mai cheu mang chavek ule ti thu ani krisa athoko kok mai lekha chu athlep tha sok soka a suitcase abada tamak ma fili kuziak ani nge yemti ala chian lawa wangin midang mu alarem tilaw engkim hi rin le na in akhat to a dem thei po ani lave ti chuan ma fili ruang chu silonga mizo omve te nen an lumen tangot mai kuang po moi takin an siam sak thlap postmortem result a chuan damdoi chikhat overdose awanga thianga yani ako chung a cheveka dam ngai na alo ommia alo ani don kha pushwai rel runalu tuk chu alaina tom ngoi ngoi ma fili chu han chu ringot thina a han ko chen chang tu anum to silo patling me upo acha hom kha fate chan hi zung anadon e mai eliesile anu po an chabang hlei theilo damna changin damdo ina changin aron chuak ve boka a chwa zana la arwang mo han ni le ta chu arap thlak bok e maten ni pushwai soidanin dar kwa vela amut chwa thu soina vamu a ke ero kalameng dar som pakhajik ma devin kamu ve a ke mingai chamti taka ve endik po ka tum shan lo chuti lai chuan a sei sir zong in amu ka chaw boka kamu hil ngal bor christian min ko khan ka har ve chia ti ani
ani chuan apa mut lai kha chuan engma la thleng lo ani mela apa mut to nuwa atumdan ang angin atumdan ang takin lekha te chu jiak le te te in acheta ani arin om ta ber lekha kha alo jiak lok vek to po ani mai the Krisa khan achiar ve de uzung zunga engma hanjir chian na kha omlem lo nakina hun thola ala jir chiang ang chu Mizoram lama an chung te po achong ti pi alamani achung ti mai ni lo veng chung pon mak an ti chen khat phei chuan adam lo thu pon lo shelawa amak ve buk e mani ta tai te nu fa po an si ai tak zet thi na me vin a han den chuan ta tai pon a khongai lo thelo hetiang em mi chu a thlen a ring phak lo sin le o ma fili ruang nga kin an chu thuk mai an chung kwa an hung ve buka milian le hausa melchiat an nga buk nen ruang nga khau po an shol hong viau mai ma fili ruang po chu aron thleng ta chap thom avana satak em awiyom bogane nula awang lai taka han boral chu ama amel chelo box se athiro pui ti mai ti ang thenjwal anga buka an choi moi thiam khop mai than thlenga zui tu po an thanem khop mai ma fili chu vuiliam anita ama soidan kha atak takani chuan mi nun na alak sakte nen thlan khura anom tlang ta ti na ani mai chu ma fili thi sar ho lai vel chuan an boy noi noi ani bere tata ipo ache boy pol atang ve a Chrisanen in huma sela anin bengai lo Elise hian avir boy ni e meya midang pon an changman me ulo arami akhongai thak ma filinen an lo cheng hore to si a chap ring ringot mai ani ring pu tak po mi pa ma ni se atwar ve hle ti alang ama a om adua aruma atom tam jok nem tum viau ma se asar hola hi chuan ein nem tak tak theilo Chrisapo hun thol a mu vele ma fili le khan nung kha ajir chiang ta a voi tam a chiar non ma fili ko juak nen a en ton du na sabok danglam na omlo ama ji ange chu ani mel ani chuan ma fili thil ti vek alo ni tak tak ti na em ni ang Elise thu soi te kha enge om jani ta ang ma fili chung chang kha soi nge sia aril ru a boy zol ta nge mai tu ma la chu shil thei bok si lo atopa amanda roi thuk mai aril ruk ta ani aman angai tu adon chuan a boy zol zel chi ta tai te po class an kal vele to a Elise le an ka zen tho moi pui te an la chama ma fel ruma an mu mai zel ta tai nen ero anin kom vak lo moi pui chu soinom ni lo ma se 99 kan ti ang deu chi kha ni ve a thau leng luang chong lung chi ni mi poi association lo na a ati ti ngai thlak anin om lek lek zel ain soi thei ve re uzek box sia heti hun lai hian ta ta inuna mi padang an ron lang tatlat an veng chunga mi tluanga ani ma feliti sar hu lai khan alo mu ve ni ngei tur ani aron bo zui de urap rap mai ta tai la in a hoi lo na samai si a zeb lo chuan tluanga chu mil chia po ani lo a fing vak bik lova thluak aya thashui mangna sa zo kan ti ang kha ni ta tai du zong ani lo ba ka ngai zong nei adu to lo boina ati tam mai je te po shil du lem lo ma se tluanga chu a shat lak thei je krawa zantin aron leng tamai Elise te la chuan an dembel ti ti ringot le ngala mei nei deuh devin an chhai ve sia ma feli thi cham an man tu ka ruati poron lang ve hlol mai boina ero chuak em love torpui om devin aron omna a chuan nuwa om ve te thil choi chuan rin puya thin atirim kher mai bungrua kha an la ron la ta chuang lova an chuan lam pa ber te ron ho ve phot ro se an ti kha ania tiang khan thina athling zui ta nen bungro lak na khuwa akotawak lawani ruati te chuan ma feli thina chu amautan ator hlel om khopa anun naina tuar ta ni kha an lo ti ani oma rin puya mai ni lo an chung ka te thina anaviau palai thlak te po an soi ut mana ma se pu thiang hlima an upaber ni bok chuan an ti thei nei lo an chong ve mai mai angai sak mai ang u hetiang hi kan din hunani si a boina ma chon thei po kan ni lo hi
tiin anaw tilung oilo na chu thoidam atuma uber ani na an za ve bok nen an ngoi zui thei ta sham rin poirel ro ero le chiang veng takani elisite hon mania Christopher ma chuan Christopher ma khan va in ti hlim an rota ta tai pon som ve class kal lo ni alo ni khir bok nen chuan lam tura van riau ka omanuam vak lova ati nuwa chu Christian idu phot chuan klong ai som ve theiania alo ti muta engwangin nge ani chu ka so manga ati hlar ibial pania elisin alo tile zot ishe swal tlat bial pa ka nei lo ati ro haka anui lui sang bok Chris chuan o i local thei lo puna thaveke lo dam ro ati mokmoka a chuak zui ngal dai ta tai po chuang kal tum na nei lo anni unaw za ho kianga mal taka vo om vel kha pe teu lo elisila hi over ro pui si kal lo atum te reng nen am te le aziriten an ron lu chila an nur ngat an za ati ve bok si phur lo je chuan in siam ta a am te motora a chuang kak mai ma fel scooty kha apa in chom turin a pe a ma si a khal she tlat zel a hlau po ni lo farman thlen chuan an beng ching to hle an unaw ho an tam boka in tihlim tham an ni ve reng bok nen ta tai ero dil pia loka kuwa muna awa dai a PMS wange elichi a mel huat tlat a chong pa aming zek te a chong no vak zel te hi atei thei thak lo ani na taka chuan Chris azar boy chen wanga ngei po ani mai the ama chuan khalam hoi kha adu mia lo thung in la kul vaka nga yem ni Christopher o sha chuan a phuzok ka in la kulem ni atingat tata abula ron chua Chris chu alang upasot thiana sha ati data thil tam taka thlenga ni ati sup asoi omzia pakhat ma shelo eng thil ati ha amanda karwai ta top mai ti khani manim ti inaron mela an pani in kar ani lo wange ta tai chu anwal ve ringot nia awa boy thak ve ati tangota chuan ithil soi in choi chung chang kha tu soi chuange ati ta chia zeb chula sha to bik lo wangin Elise ati zoi chap Chris chu anui hoka karin ang chia lo en ro do ta ni zia ka mu ti rang che ati nget ta char mai amit meng tak ran chuan ta tai ati zam lek zok engtin ati ro haka Chris chong tum lai takin heta loin lo om Chris local te wat Elise o chuan aron ti a Chrisan local chakalo tum meka lo chu ve lok te ti na bula Elise akwai chu a Chris a ngeng ar mai Chris chuan in choina chungchang vel kha kan lo soya ti na mel zo Elise chu a thu thawata mo eng in choina mo bau mel fe hiana ti a o nangma soi nge pu ise to na nge ta I wanga kan in choina kha Chrisan ati vezel Elise mel chu adang lam chan nia kha khamo ti in za lo zetin anuya do ta ni zia ishil fia thei kalo be se sin Chrisan ati zomzat Elise mel abuai to tak zetani ta tai leina lo mel ve kar boxi ka she thiam lo in soi omzia hi eng in choina ma ka she ve la ve enge omzia ta Elise o chu akhur tlat nangma nge ni soi khamule iwa he hot tak ta tai la chuan chim om choin alo ti ve bok Elise chuan thinjim mel apule ta dai khatin Chris abula do ti min hek su Chris idu hwam lu tukhi content to che ati tamai ta ya ding ta phat Christopher ka du hwam dan chuan soite nang ching hi lom hne om chu iza imoni mani unaw te po zar boy sek ati ve ta mokmoka aril ruwa asoi chuak ani boka athol hok jok Elise chuan kut alek tamai ma se Chrisan alo man sakchot du tok ro Elise ithil ti te kha ka shevek to nang ni lovin ani hi ka du ani ka nei nge bokang ati vot tarai mai Chris ani hi patil Elise nati mek lai chuan Chris chuan ta ya kwa nai dora a muya tak a fop ta sia
Elise ai ma in ta tai ham hai zok ti khan pa til ani lo ti chiang to em ani hi kata chawani Chris o chu a hlo om lek lek ta ta ipon engma soingam lo Chris a phone ritlang tlang chuan an bo ruak rit zet chu aron la penga hello Amanda Chris a chuan ati zoi sup chunzom zel tur